Watinda ata musese mwendo karibu ndini wa kilungu cha oiti muthenyani wa muthi twithwa twinene mauma mayo nyeni tawa masikitaka nendi akana osepsoini mukethie na ndi muthocha ndakitali witu muthenyani wa muthi mutabiweni wewe na eka hata nendi tuyambia kilungu. Karibu sana. Asante masi. Kwa masito ndo Brian Kamande ndakitali wa mayo pama sako ikuti afya. Sawa sawa nendi twithwa twinene ya maundu makonetie mawoki vathukani o mama yo nendi dakitali tuyambia ni ndo tutabie zia sia kuyana kwa mayo. Asante masi. Mayo ni kindu kimwe chambia kwa na mundu eibu ni anyake sumwaina ni wo mayo mambe ya usowa ala primary na later mayambe ala secondary yani ala makubutha na langi ma permanent. Twathi kana kasiawa kambi ya mayo malika munukani kwa miaka around miaka elio kethia kena mayo lakini mambe ya mithandatu ni wambe ya iwa kana kena ini nike kwenda otilwa ini mekamea makana mekamea ngina kena miaka eli na nusu litetha kena mayo pakupe miongo eli ala ni baby teeth set ni maya ya baby ya primary dentition. After po ni kekala mpaka miaka thandatu kuma miaka thandatu niwo kambe yako kumea mayo ala permanent kambe kusingisia mayo no manthi ala tuita incisors na ya mbe ya mola imea kayende ya mpaka kaivika miaka 13 yithia kena mayo ndala memunuka ni mayo ala permanent. Na tuiba ni chao kituma siana ikwatwa ni kwetuwa na siwa ibindani la sina nini mayo mayuma. Kwetuwa na kuwa sikona na wana ini lakini tini ini sitha na symptoms ya kwitha kainewa kaienda kuthua kena ovyuvu lakini ila kalicha kenda othua ini na moko mena kiko niwe kiko kilika munuka na kikalika mweni netina kayambe ya kwetuwa na ndo mayase kambia kwetuwa ni ini lakini tini sieta ukwetuwa. Na ni chao musewa ilite kwika ethia kana kake kambi ya kukwatwa ni ini. Kakwara nini nusio kana ambia ku notice nike utinda kaithwa ini wali tokaete hospitali na ketha ndatona kukaete hospitali pe kindula kali takwika ni kwa mbothambia moko kekala moko mako mema theu kindu kingi niko nusoba cia kalati ndeu onene ukethia ni ketinda kekite munuka kekekata kakathwa kini nayo yindeu kauka yese thathi na wakwitwa peo nziengi ila oyukwina sindu sikwitwa commercial teethers ila wenda ndukani ukathwa asilia toi katina kekite munuka lakini si ndeu kekea munuka kathwa kini nasio. Na kwana kwa ini ni kutuma inea ni kwithana kwita mata muno na kunea. Haya twitiana na utuwe kwa mau common alamethia wa mama yo ni mepa mau alamethia wa common niendo weta mau twasie atatu wambe ni kindu kita dental caries kana tulima mayoni wakeli ni periodontitis kana kuimba kwa kini uwa kini na ya katatu twasie fluorosis kana kwitha mayo maku mema langi ungi uteola wa weight ukethia ni mailie tamena nganga. Tuyambia na tulima mayoni mayo makoroni tulima na ni sindu bingila situma mayo metha tulima kindu chambe kikuya sindu ila twisa kwa kila muthenya ni withia ni tuya sindu sina sukali sindu ingi sticky na yuwa ya kindu kila kina sukali ukwama mayoni kana katikati wa mayo na bacteria siya sukali usu si convert sukali usu ituka acid na acid isu yananga mayo na yananga mayo ni withia tulima kalima kambe ya kanini ondu mbembe tonthekana ni ngulu okalima kanini na ithi yeso twike lungusa. Na tukeba kwa tulima mayoni ni chao keta mayo kutoneka ondu nini nase ni sindu mbingi kimwe
ni kuyale wina sukali ila germs ya kana microorganisms ya yale usu sia ya sukali usu sio kasika convert sukali usu katuka acid na acid ya yeyo idemineralize yeso twika yima na yende yo yiyamba ni yesamba ko gethia bati alangina miyeyoka. Na kwa kuimba kwake ni kindu kimwe kithaki common ila wiwa mundu ayasesoka mayo ayona thakame wasoka mayo ayithia nukwikara nukuwa kwa chamuka yase thamba akili athamba metho yithia nukuwa kini kuni kuimba kwa kini na kuimba kwa kini muno kweta ni kindu chetwa kiko cha munuka ti kipaile ya with time waya ukaemo brush munthio ukaenda nesa ukona ndwina kiko lakini with time withia wona ta simiti ukwata ni wibu katikati wake ni na mayo kuwa mothambwa ni wota the no swa kini kila ita periodontal disease na wambe ya kinini na withi ngina ibindi nile kwati yeyo na wenda ni muthuku ngina ni withia wisa ibindi bi kwati yeyo ngina ukethia ni uthingitha ngina onangi withia imekuka nundu akuma mukate mundu akoma mukate kasia mayo mako makuka no mamukate. Na tuke kwa mayo mena langi ila tukwasia ni fluorosis ni kindu kimwe kithaki common regionally depending na kiu kila andu meonywa kila kieta langi usu mayo nini kindu chetwa fluorosis kana fluoride ni kindu kita fluoride na kiu kila tonyusa kithana minerals na wethia minerals imwe si yulu ni ciananga mayo kana kanywa ke kanini vipinda yetu aweta kuma 0 to 6 years ila mayo maende no anwange permanent maende no form kanywa kiwe chuchu withia mayo ni mamesia nganga na nimekala tamena tulima ko the only way to solve kindu chu ni kunywa kiwu kulilia kiwu kila tu unywa ni changale kiilia na minerals yajo si constituted wecha kana fluoride levels yajo kana si sawa. Nenda tusioke vaya kwa tulima mayoni tuisile kwa kila wo specific kila watu nenga tuambie na tulima mayoni mundu atona hata kwisiania na ndakese kuka mayo make matoneke kwisiania na mayo kutoneka ni kindu kimwe ti kindu kila isi lakini ni kindu achievable. Kindu chambe ni ulilie kila uya na ulilie hygiene yaku waya uolange kuya sukali sindu sina sukali na we make sure no brush twice a day. Kwitha kwili lakini ti the only way kusolve usio ni ku make sure ni woneka ndakitali wa mayo itina wa mitha ndatu eka assess kana ni witha betu lima twambie do kusolve kenda tukalindwa tene ina tuketha pena prevention. Na kwa kuimba kini isu to advocate for oral hygiene kana utheu wa munuka ila ni kusoka keli kwa muthenya kwa cha na wiyo kou wasoka nesa na wathi kwa ndakitali wa mayo kuthambia mayo ni withia ni wepetengana na kwitha na thina wa kwimbaini. Aya nao mayo mena langi uswithia mundu ti mundu tona kwisia muno nundu twasia ma affect ya mundu na 0 to 6 years musii wake no watona atona musiia kulilia kiu kila kana ke unywa kina minerals kana nikitha kina minerals ketha ni fluoride levels ya si sawa ni la recommended kana si yulu ketha si yulu umane definitely kana ketha na mayo mena nganga lakini no sio withie ni kana ngwa kiu kila fluoride levels controlled. Na yo mundu rusiaise bana imusi wakamba na ndese atona hata kumana kibuki kana nikina fluoride yulu yo nikithimi kiba mundu tona utume amani no kutapia kiwu cha mbua kidhana minerals isu lakini nuko na kiwu cha ithima kiwu kila chumete ndi nicho kidhana minerals isu ngokuya isu fluoride ko kiwu kitheu ti cha mbua tu kiwu cha mbua kitheu
nicho kisio kila chalito nengwa siana na nicho kisio kila ando maili kwikata kunywa. Sawa sawa, na ndi tuwa bubuni ndo tutabie kana mundu wina jejoje na kana mundu wimbete kini yo uitiwa kuimba kini ni wiba uitiwa kuimba kini ni kuthambiwa sibitali no ukie sibitali ukaumwa kiko nundu ondu mwiwo kutonete onoka nywa ndawa ta mwiwo taumitwe nduboa kuno ngina tumie chao kiko kenda ubukini kikara kiege kuimba na kibo tunengana nda uthamba wano inengwa ndawa mouthwash no you can revisit uyate wangina yele akini chaku tikimbu anymore na ni wanene akana mundu ila wimbete kini libika stage ukethia no ume mukate yeyo jikauma pe stage ile bika ukethia mundesa ku recover kumabo pe stage imwe withia kini na vindi ni cia risobe vindi la thai kwati ye ida ipandi ondu kwa na bama yo ni ano mayo metha mabandi tu vindi ni yonde yu ni vindi ko mayo metha mabandi tu vindi ni na yu kiko kiu kilika katika tu vindi na yeyo na kini ko skesa kini na kiye vindi na vindi ye around nundu ni kiko kisa around ya yeyo ye very loose na vindi ko yeso bandika ingi pa yeso originate to ingi ko the more wekala the more undu wekala ni wo withia wende kwanangika na uwata kana kuimba kwa kini no withia kimbete yeyo ni yimwe kana kini chaimba kimba chonde muno okay betha pe kundu kwili betha pe la ida localized abela ida generalized lakini ila common muno ida ni la generalized with ya muno ya affect ya mayono mabembe nundu wa salivary glands sida located bombe punga liko andini mbe ko with ya penase kiko chuchu chekari ba choma nilila bukida kilie simiti kino kilie simiti ama mbe mumedame highly affected. Nandi tuisonga na mbenda kitali nenda tutabia kwa mundu ula wina thina wa kuimba kini i process ya uiti iteke ya ibinda yana ni kana kini kiki sioke normal it depend wakati ni uiti witha we omukuvi utona wakati ne okanengo appointment imwe kana ile ukethia ni wasioka sawa ukethia yu kaenda kwa ndakitali ila imwe kwa mwaka kana kele kwa mwaka na niki mwa advocate ya mundu ne ndakitali itina mitha ndatu nundu within 6 months ni ulilie kana betu limatu ambe yo sawa kana ni betha be kiko chambiye kana kulumilila mayoni kekeza thina wakini sawa sawa naindi kwa oyuwe kata mbosemba ndini wa odhiumo mukuve tuisio kethia musese mwendwa tuithiwa tuiende ya kunene ya maundu mako nene tie mauma mayo tuisio kaitu nene ya yivo ni chao kituma munuka onunga na ni nzia siba mundu elite kwisiania nasio naindi tinene ya maundu mako nene tie kurifili yeyo na kuithiwa kana maundu mako nene tie kurifili yeyo kwa undu kathiwa sai tuithiwa tuisio kethetie. Kalibu ngithini wa kilungu cha uiti musese mwendo muthenyani umuthi twende kwithiwa twinene maundu makonetie mawauma mayo na indi kwa oyu ni enda tunene nzia cia yeyo ya kwithiwa ni itiliku utona ata kuyi refill na ni chao kingi kana ni bethe wana alternative means ya kwithiwa yita na indi twinakenda kitali na ulani mutaalamu wa mawauma mayo la twende kwithiwa twinene nake na kwithiwa yende ya kusongea na kusomethia mbeange yulwa mawauma mayo na indi tuyende ya ndakitali nenda ututavie ni chao ni ibika stage ba mundu mukamwa kana mwirifili yeyo yeyo yathana kalima ke kanini ni watu amwa twike kindu gya refilling githe ya tuka mundu eka accident ke ya tulika pa yulu yeyo ithana ondo kona bai na layers ila tu sikuoneka bani layer itatu pe ya yulu ila itaonia na meldentin na pe pulp yuyu
either wome bia weka ta yatuliko bayulu pa patitu kutaena mel nitu ka kindu cheto feeling kana kususia yeyo lakini ila ya theyo ila wethia imani ya theyo apika pa ithio nitu ka kindu cheto root canal nundu ya apika patino ya itha yingu kana nditha sensitive itha numu nicho kitumi withia nu ya na ndukuwa weyana utena thina lakini ya apika withia ona pa kitwa ni kindu ni very sensitive na bani more sensitive kwa hiyo lama ya apika batu ka kindu cheto root canal treatment ila ni kuwa nerves ino tukito no kuna nerves kula humid to wa nerves ino na tu refill yo kuma pa tu refill ya kuma pa ngina yolo pa ponde tuka refill na pa yolo tuka refill nundu kenda nundu wa sensitivity sindo mundu ndekethia ni twikite refilling na no kuwa sensitivity na ibikaba ukethia yeyo refillika ya ma refillika ila ya da more than 3/4 ya crown kini cho kuma pa ina pa nicho twita crown ila wethia 3/4 ni mbaluku wethia ni bina muno ku refill nundu wethia quarter niyo kwithia supported 3/4 either ye feeling no either ye yethia ndi so either sustained kana ila ivinda mayo malika mundu akesa ukapatia lite the roots ukethia pa ipandu pa ku build on pa ipandu to na ikia feeling na option ya edo feel yeyo option B ya o replace we yeyo yonde ni na effect okay ku replace yo ni kusio lakini no sio zaidi kwamba kusubia ila winayo nono mazindu isasia hii kwetha ketha wina kitau kwako kana no tilwa ku wiki wa kwa chuma no sio kwa chuma utena lakini ndo tila kula wina kwa kenda wiki wa kwa chuma tiwo kuno watu advocate yake thawe na ya kuno sio kwa hospitali tene ukalile tuka save yeyu kuliko ila ya kwekia lakini ketha ndo ina mayo ketha ni ya kuiwo tesi kana ni yasio bika bandu wethe aba yundu nguyikwa no kukua twasia no sio ye replace we na ni wethe yako ya ndu methia wana mayo mabingi sanite nangi ni chao kituma mayo mamea maithio kupingi sana kwa mayo niendo sindu ila komo ni ile sindu cia mbe ni sindu cia tradition ila wethe yakana nikaendie kutilwa ini na pandu pa kutilwa ini ka ngethulo mbosola kana ka kwa ila sitawa canine baby canines ko wethia canines itha pa nino canine nino pa ko ila ya kuwa ye ba next nono ni meambe wa canine ya occupy ya space ya chao ya canine ila canine kambe yo mea permanent iyo ka yethia imea yulwa ya yino ko wethia ina space ko yu ni choke no chambe ki try kupingi sana kindu kingi cha ki try kupingi sana no kwitha no mundu ena ngambu nini ila twita jos ukethia jos ni nini kwe mayo ni maingi ukethia amwe maina space nundu yini yo meaye tina yethia space ni usuye yesa oketina yibatililio bandu sawa no chondini wa mayo kumea me yulu wangi kuya mumasi yake tuminondu mundu ndaha kwa yeyo ila yekuka yambe waimo kwa yeyo yuni yuka kame yuyingi yulu kila kwa kamba tukita ndumi ni la mundu wasisia yeyo na wethia yeyo ni asisa na yethia ndena kwa yeyu yesila bandu bangi imanda onze ngi obuki nini ikatona kini nundu yisu kuma yeyingi itona kini ikumilela ndini kananza okay tuke kwa maundu makonetie kunyunga kwa munuka ni chao kituma munuka ununga kila kituma munuka ununga ni sindu kauta na mundu nendo nene asindu ile kila chambe ni kwitha wina thina wa ini nendo nene asindu chambe ni kwitha wina thina wa ini ula tuwetie kindu cha kele ni kwitha wina thina wa tulima mayoni na cha katatu ni kwitha wina infection kwa nini kwa throat yaku kana kwa muluko waku wina tulima mayoni withia leuaya ona wa swaka musaki ndubota kulika pau maima tulimani nthini ukaumia chao ukaumia kiko withia wisako yulu na kiko cheyo cheso kiko amoba kiyekala kiko ama yeyoni yimwe kuyu yekala nota ndwasi ni nota dump site yake
ye munuka ko microorganisms yekala sithi siya leusu sithi ochobo u yethia leusu ni pa yuthe weyo weso nengi ona ku we ukatia leu ba weyo weso ndithia winunga intanu yethia munuka ni wambio nunga. Kila kingi ni thinosu waini ila kiko chalika katikati wa mayo ni uka ukethia ona ngina kinini chaimba ukethia ngina kina mapia ukethia mundu aya eya ukethia ekuya ewa lewute na musamo ewa wisama mapia ko mabiasu mabio na mama inunga neza tiwo ko mabiasu ethia nimekwikata nimeutuma munuka mundu anunga. Kila kingi ni infection ya throat pa sindu sita tonsils na nisime sietha na infection nisikosia kindu chetu tonsil stones ila sinunga na imuno ko chuju no kikos bado mundu aibeba ukethia ukileina na ndu ukethia kila mundu alieti yote na mundu eka hata akaita thina wa tukatwambia bakwa muluku isu twaita tonsil stones isu thasi na harufu mbaya isu no wonekanie ni daktari specialist ula ni wa ENT kana matu manyu na muluku yes nose and throat usu ni woto na kukuita kalilia ketha bila si kwenda umwa surgical sikaumwa ketha ni lasi ndawa ukanengwa ndawa sika no yati ya follow up I make sure ndwe na infection kwa throat yaku ketha ni tulimama yoni nzia nikuka wonekane urifiliwa kiko chuchu mweno irifiliwa ketha wina thina waini nikuka sibitali uthambwe no yati ya follow up with mabiasu na kikochu ni cha munuka na ni wa ekonunga ko mundu ina thina wa kununga munuka no boy completely no boy completely ni wethia wa maybe na ila edge ya ndukununga munuka nundu nditha common muno kwa ciana lakini andu imani wethia bena kalaka bracket kanene ka andu imametha thina kila kindu kienda no piling up kiko mundu munini wethia mayo mena meyena miaka 3 nundu wa teenager ba no ku brush vikabu yethia self esteem yesawa ku ndena thina ayeka brush ayase no akwata nieno alikile muyani no maisha pressure sia maisha ayeulo ni kwikata ni ku brush mayo kiko chuchu chambia atwa muno chambia pa teenager kipa ilap ayuko bikaba 20s yethia ni wambio nunga munuka ba 25 to 40 yethia maundu ni mathukia tuke kwa ku replace mayo nenda tabia ku replace mayo ni kwitha kwichau na mundu eka hata kana kwitha na mithemba yana ku replace mayo ni kwikia mayo pandu pate kindu ku replace kindu ni kwikia kindu pandu pate kindu ko ketha ni wakuye mayo maku ni wenda na nukwenda mayo maku masioke ingi no replace yawa ti mayo mangite ti mayo malunga ni mayo masaubitwe na material ta plastic kondo kindu kisaubitwe ta plastic na components ingi na nipa replace ape kindu kitawa removable artificial na pe permanent artificial ni kindu ta dentures na alama nuona ketha nuone to asusume kia mena mayo masio muno makwikia lakini wiyo mwako mana uyethia peondu wile ni umisye mayo ko isu ni imwe ni replace ni isu ni artificial nukia peondu makula sini lazima oke kuonde ayeti lazima oke ku artificial onde ketha wina ye imwe tebo no oke kwa chao oke kwa ye imwe yu ya kwikiana kumia pe ingi ta permanent nila withia ye yu ikekala bubu ka isana yo ka komana yo ikekala bubu na inde isu yithana kundu kwilipela ta crown and bridge ni nukwa na mpa ye yipo na ye yipo
yipo yibona yipo ko ene thenava ko wasa kakwatia kakwatia na ko ukasabia crown kaswa na kaswa no kiwango bya nzeo yeyu ni atungiwa. Alafu pelengi yitawa implant, dental implants ni uko na ba ni screw teno wakuwe yeyo ukekwa tumita in layman's language tumita screw ukekwa screw ukanengwa hivi ndo kathi ukavoa nendo yuko yilelo cho uyilelo mayo no yethia pai mundu somana kana mayo asine makwikara ni makwikia Nenda ututabia kwa okuve maundu mako neche bleeding gum kana kuwa kwa kini kweta wani ulathi na twaisini wa periodontal diseases kana kuimba kwa kini chaimba ni wocha withi yao na mundu asaka ona mundu aya isio wi andie saa isio ni kini chakwa ni kithuku ni kikata ni chua aye ukakwa ndakitali uthambiwa mayo ukaisa isio na ndukambilona kuyua ingi na tuimi nukilelia niendo kwa ukuvyo tutabie ni chao kituma mayo metha me sensitive ukethia mundu nduma kindu wiwa mena mpipi sensitivity yeta waila sensitivity part ya yeta dentin ni da sensitive ko sensitivity ukaila enamel part ya yulu yetha interfered with ko ketha wina tulima lazima wina sensitivity kila uya kindu kibyo kithithu kethia nini temperature sini sio bikia bana betha very sensitive ko uyethia nukwiwa ute sawa naindi niona natika sitwa tasia thelani enda otabia musiaisi atona kukwata kwisila namba ni baadhi wabe na mundu kwenda kuitoma namba simu yakwa ni 0792 770 480 kanisio kengi 0792 770 480 na utono no twithiane kuma saku ukamantha Equity Afya masaku ndia sawa naindi muvei mwana kwa koka na musiasia mwendo muvei mwana kwa lamwa kwa tianena kwa nthini wa kilungu cha OIT muthenyani wa umonde twethi watu inene ama woke vathukanio alama fiki ya kwithi wa mai affect mayo kou muvei mwana ethiwani wa kiloni kilungu semba vaya YouTube ni Mutongo TV wiloele kilungu kiu vau naindi no fiki ya kwithi wa uitetheka kwa oyu tiwanesa